أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر كرامته فيما بعد ما انتهينا في جميع دينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير توفيق يرجع للمسلمين خاتم النبيين محمد آله وصحبه أجمعين شكرية زهرة ترى أمر بدرس نادر سكوت نوراب راب تولى ستونيرو الصلاة والسلام أكرم على نانجو بنجامر محمد صلى الله عليه وسلم أبرو أكلبيت أبرو السابع دابت بيني en oprosa okola kola stevinena onestro šužo trumo džio kianesko dive. Amin, ya Rab, amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم في آية جل شانه والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فعباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم Allah Đelešana akare ajetenca ko prevod prenela o narušalen daran kotar Allah Đelešana kola tumenčeđa kotar jek manuš da bi kotar oleste čeđa i velesa maninka da bi kotar olek dujende čeđa to je strednja buten nušenem džunega kja dunjaja pa darana džarsa se orente darate hemaven kotar dova tečinaren orodniske veze jer Allah Đelešana stano uvijek uprotumende uvijek bi kjatno sučerne i uvijek sađana zatim od uta je kila čeri Allah Đelešana plaćeni pnela o vernici ma dozvoljene nikako te na kembo tarakija dunjaja to je temeren, te presedinentu nego tarakija dunjaja nego samo sa muslimanjan dala Allah Đelešana pnela o robje edevese odelotano okolenca koja će našu karbuča henu kola da ranam do Allah Đelešanu pa penelo tudi tu ne veće našu karbuča jer delotano okolenca ima da ovo sađano čači pa penja u Allah Đelešanu kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam penjama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم مقتضات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم وبعد أمر بنا محمد صلى الله عليه وسلم kako bi pošli pićeni da je hudba, pićeni da je ders, opošli akrela hjenca, sobo prema znači najšužo lati, to jest najšužo bolo tamo Ela Esre, najbar Esro, najšužo drumo tamo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najvešna buča tamo obidati ligari ki zabluda, a i zabluda ligari direktno ki ja, eđehne mestri. Nego su ga pošla tičera akva desite večera Angradova kapozbina sarijen islamsko sedaneja Esselamu alaikum rahmetullahi barakatuhu Desta je tema koja kavačenite a kana išala kavačera dužnost premalo ne iti to jest dužnost premalo mu nema nuša kavačerite, svo dozvolimo, svo ne dozvolimo da će ove kemunijece
Kota so ov isive koriste. Kota so ov isive koriste. O istom tamo kompletentno sistemi žiti pasoro. Koliko ne sa oprava, emo dužnosti regulisime. To jest odnos hem relacijama u šesti koliko nam premalo peste, hem premalo avera. Ko istom tamo jasno odredimo, hem propisimo zarijek muslimani, hem muslimanka, volante ponašimente, keda dajk manuš onega merela. Pa inša Allah, ko kratko ka posjeti name, ko sa so ođi te dužna, hem obavezna tečeren te mu nese, a kava čenite, hem sona ne dozvolimo tečera opet. So ođi de volani tečeren te mu neče. Sa se očežanku početak o istom tamo kompletentnom sistemu džitni pasova. Precizno odredinja kola kategorija fars, kola od muslimanja valjani ti iste ispuninen, kada nekom nerela anglo odrebe čerudne. A kada dževapja razmatrijahem njeg savremenog muslimanskog učenjakom, profesor doktori Vehve S. Zuhajli, kipi enciklopedija koja vi činite El Fiqhul Islame ve Adiletuhu. El Fiqhul Islami ve Adiletuhu. To jest islamsko fiqh hem olese argumentija. Islamsko fiqh hem olese argumentija. Kod imaš karo sa akava penela. Prvo obavezatani, kad na kjela da je nuš, pa prvo obavezate spremite od nemaše nemite palo islamsku šerijati. Ono mora propisno te nanđarite, to jeste oglasulinipe, te pačari panokifinjan, te klanini polisni džanaza, ente parunite, ko muslimanska mezarija. Otroškija, spremivase, hem paruvase, ljelape ando isive kotar u romanuš, znači kotar u resno isive ljelape. A normalno da bi jek dženaze isprativite, spremljena vam olestre nasljednici. Ako omuro načađaj sibe, od ja obaveza onda, dužno te prenem olese nasljednici, pe i sibaja. Spremiva, emparuba, palo islamsko propistano strogo obaveza, oltano fars ain, okolendra kastra muro omanuš. Dženaza namastani obaveza je ke džematese. Znači, dženaza namastani obaveza je ke džematese hem odesro čeriva perela ki kategorija farz kifaja. Farzi kifaja. To jest versko dužnost koja, ako je grupa vernici klaninena od ja dženaza, od avara grupa od ova perela. Znači, ako niko na klanini od ja dženaza, a džanjape su mudo dovajmo dova. Cijela muslimanska zajednica, to je cijelo gaf, bio vela grešno, jer kao odgovorna anglo Allah Đelešanu, ako na klanije. Ako sa su čežava klanjena ekvaš, primjer radim, ekvaš na klanije, onda kotorokija, a ver grupa perila bi obaveza. Dujto obaveza je nasljednikostro, o nasljedniku obaveze nasljednikosu, tani od ova da volani terino od dugje erahmetijasre, jer tam o nasljednici dužna tiranen oleso borči, angleder soko odvinen oleso isibe. A ako monomanuš, na nene ništa potar po isibe te nasledinite, a počitamo, onda dušu kare o nasljednici tiranen oleso dugo, kova ovdugojini. Kova ovdugojini zbog odgovornosti kova ovi sile anglo Allah Đelešanu. Znači, dužna olese nasljednici te jedinen oleso poči. Ko verodostojno hadis vešela, penela peta čakemo šehidi nekako volano dženeti dok olese oboči na ovela i ramo. Čak hemo šehidi, znači, nekako volano dženeti dok olese oboči na ovela i ramo. Sod načini, znači, sa emanu šehirane dvije govorna kena,
dužna onegre nasljednici, ti ne novim boći, ako misli na nešto rahmetija se. Trito obaveza okolini koja nasledinena rahmetijasro i siba, tali te ulaven, to jest te podelinen o siba koja ačađa o rahmetija. Te podelinen o siba koja ačađa o rahmetija. Ako talo validno, znači ako ispravno odova testamenti koja ačađa, a validno smatrini testamenti koja i čerite ko šerijaskog propisa. Te da oko vas je ačado dozvolimo kao islamskog propisa. A ako od ovog propisja na ne ispoštime, na ne ačade po islamskom šerijatu, od ovog testamenti o nasljednici na ne dužna te sprovodinjeni. Propis je ando nasljedstvo halale i sik i sura Nisa. Propis kotar nasljedstvo znači i sik i sura Nisa. Dešujetu el dešudojto ajeti temu pravisa kasi sosledini. Amare pure džačkana urađe saro leđe govorinja, su sareka smo živjeli utalova. Ali inša Allah hvala Đelešana ko prostimi leđe, jer čete pena da oni ne viđande. Ali od lakana, okolakova garalam do Allah, neka mislinite, neka ulaven, tar su Allah Đelešanog naredinjaki sura da se vaće žar Nisa, dešujete en dešudujto ajetija, vačeri, oteva čerite kota odova, kasi soperava. Sona ne dozvolimo tečerote emulese. Emulese na ne dozvolimo tečerote okova su zabranimo palo islamsko šerijati, to je palo islamsko propis. Mada kora mene čerovate sako ostati šilopotara mare kore, to jest ligara o negro jeke lijek 3. Ame sa ređena da eke ili duj, ali ne se, ligara o negro dana. Teče da ando paruba, ando namjestiva u mezari, hem sao kosa vela parodova ačače naphanala pe islamsko šerijateva. Vut muslimanja nažalost prihvatnije običaja kolana ne islamska. Iako da osavki pojavitami vazdiva olišanja, to jest vazdiva spomenike, činjiva o slike emuneste komezari. Od ova koja kala vreme i skoro i cijela Evropa pravi. Butmanu šan muslimana da doleja čerena šukaripa od ova rahmetija se. Anna džarenda sa odlagu čatane suprotna otaro od drug islamesro. Anna inšala sa repena šago pradova. Matičeva odbora bare spomenika. Šajte priznenatnije da ne jume jeko trodova. Soči čumodva od svakoga rozpomenikov, kad natjamo nadragne tijalehi. Ali mislim da od toleja da nešto kao pomožne rameti. Napravljaju grešina dole. I alhamdulillah, žešan su putijane, pa eto me kao čumodva bači, čumodva potikora vas, kostitno, ko sam te penđažao. Pa išao stare, kala pouka, kod kao se vačera. Od ova, amen, grešna i sakova čina vla barebara. Jekdine kolen odgovor na ando Allah Đelešanog. Jer čera suprotno nego se pravo Allah Đelešanog. O mezari, to je groblja, vodanite obeležini bađar, da samo te penđažom, da nabi gazinena oprodova tam, jer ogaziva taro harami. Oko vas slušajte čereope, taro odova, dečilope nišani, to je dečilope bar pošero. I ti dobar. Samo čisto da živite, a šajem te čope dozvoli men ko pre. Sad dođe auto da otepašte ova okova hedakova. Oni šanja vodani to ven jednostavno. Čide, ali pun hem nabut uče. Isto te šajte pisinete rahmetija so na rahmetija sa ana svoje te paromo da bi šaj pokovaj tarakene. Bilo samo vazdiva, to je zgradnja na nedozvolimo, narišto bare spomenike, čiba slike mulenge, od lagu čatane, palo islamsko sikajba, strogo zabrajimo, hem od ovakova čerela, ovo vela grešna, hem odgovorno, Allah Đelešanuhu.
isto džaretano, odgovorno, cijela muslimanska zajednica Aldovagal. Cijela muslimanska zajednica Aldovagal su sebe su on dozvoljena. Dikera za kebuča, a nastopirinena. Dikera su čela da razna spomnike, razna slike, a nastopirinena. Otete puna glavna tane, odgovorna kolena, odgovornici. Od 90 glava rani tranani, stopirina. O muslimanjata je dužna to osigurano opavljiva preboljenje, komezari, kola kao ven uredime palo islamsko šerijati, kola mangenate parlamente, onege remedijen, kosa ke mezarija, varanite puštinen o islamsko kodeks ponašenje, to jest svaka prenen, celoga ađan mora u ljom te složenete, nasmijenete džan kontrakt odova. Kamaretana i svima vara običaja koja tam je prisutna, a koja nigde nam utrovi da odovavo nalite čerote niko Kurani, a ni pa ko suneti, amare pejgamberi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na primjer, sada je džamendi poznato, sada čelnak je natrada i čelna je tato, tabire, pa čelna pidvidire, pa čelna kvašbreš, pa čelna jedreš. Sva odova načerovate. Dva načeđanja malo pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Niti bilo ko ani prva generacija islama, niko načeđovao. Od dva običaj verovatno le nape ani kršćansku tradiciju pravali. Sigurno 100%. Zbog odresa akija praksa volani poharite činajte, hem emanušente si kajte, stara volani crtinente, kope, rahme krije ili 20 nempe ko islamsko način. Sam se je međe poznatom da te namare hala u slavu i silen veza sa islamom. Naklanjena na džanak i džuma namaz, našunena verzija, pa kad neko lendra merela, ovo posle mangena od odorak mitijase, te proučinen tehi, navišto koje tato bi rekao, pido dujte desa soća žana. Odjajte mi šužibuti, šuži prilika kad večerno dova. Kad večerno dova, dakle dova čediva uzelo u kujiva o Kurani hem tehid, te spremljivite je kratko dersi. Sargo renđe ovela povučno hem te si koven viso andivera, jer nažalost osake manušenđe odjajte mi prilika te šumen, osake dersija hem te si koven viso. Mada pravalen, manušenđe varani te vačeripe, da odova na nele nisavo, da odova na ne nisavi versko obaveza i da odova na varanite čerote uopšte okova koja načerala odova načerala nisavo versko prekršaj. Nisavo versko prekršaj načerala odova, ako nego načerala. Kotar sa jekakvih istine koriste. O islamska učenjaka, ta nesaglasna da o rahmetlije i sile korist hempalo dunjaločku meriba, ando bi sa rekotora kolačerđe dok on hineđide. Dokaz odolese tamo ko hadisija isija marepejga resri Muhammede se sallallahu alejhi ve sellem kuri vačeri, a ligari od muslim, ano sahih kotar Ebu Kurebe kuri vačerđa. Kada manuš merela, hemo lese kotora činađana. Činađana te džan nese osevapija. Znači panjava knjiga. Osim kod 3 slučaja. Ako je 2 manuša čađa pa na 50 da je trajalo sadaka, to je kvavičite sadekatum džarije. Zatim, ako će da je džandipa kotar kova o manušaka koristinente, ilmu njom to bihi. Ja pa ako čačapalo pesa da je šuže evlade, kova ala heze najbare se kad bi čali dole ode se dušače. Veledun salih jatu nehu. Islamsku učenjako imam emunavi kotar akava hadis vačeri, ki osnova o manuš i sile koris kotar svako dova kuri neko molinu ponese.
Znači, ki je osnova, pa manuši sine korist, kod svako dova kuri nekom molinu ponese. Sve jedno, da li od ja dova u putinu kod rese radi, da li pa kod aver. Znači, rahmetije sine korist kod dova. Ko hadise je radi posebno mu to da bi džala kod ova so poviše, te bi čali dova, te da dorenge, to je te rahmetijengi. Isto vedete džalope, da odabere, to jest o rahmetije i silenem korist kota šukara buča. Kota šukara buča kova olenge čave čerena. Čak hem, iako on na opujnena dova, to jest na bučalena dova, peda dorengi. Ali on istini korist kota ralengi buti su čerena suse, jer on hine odlada dorengi, hine uzrok so on odlačava postoji nena svojom putime, hem sosledi nena ovo igrošu žotrumu. Sosledi nena opravo drumu. Ko hadisi, arakaja dokaz da osevapija kota dole džana džiko milomanuš. Ko su neni imne mađe, vedežima je hadisi kova ligarije bukureda da anhu, da o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačeća. Manuše se hem palo leso meni vađava nagrada. Ando lese kotora, hem šukari pakova čeđa. Kota džami pakova širinja, hem averesi kađa. Kota šukare glavija, kova čađa palo peste. Kota musafi, kova ačađa kova nasljedstvo. Ako džamija vekvazdinja, da je konako ako čeđa putni konenđe, da je kanali vadibasa pahanda. Sadaka ako dinđa, ando poj sibe, dok je neđe do, sadvale sva džio leste, hem palo olesno meriva. Zbog osatih hadisija islamske učenjaka, dženje oko Tora, kovatane uzrok hine odane monese, dok je neđe do, hem kotara, kova isire korist, hem palo olesno meriva. Osake kotora isi ukupno enja. Znači, prvo tani trajna sadaka. Trajna sadaka, računi po dva, da je kva kufe počeđa, da je škola, da je bolnica koja trajno, koji imam šakove ne koriste. Zatim, od dujto tamo, koristu džani pa primjere. Ako čeđa, i kao da je knjiga, da je korisna knjiga, padera prema uputi nenate, to je pak i nenadija knjiga, černa puti premodija knjiga. Zatim, otrito haidije evadak žapalo bezde šuževlade, čavo lokova sikabdo, baruvano islam, hem penđađa, najuče hem penđađa, peda dorengro pravo, pa molini peda dorenđe, hem pokrojini peselapija, ando peko tora, kotar zahvala, sobaje čeđere šukar, ano islam. Oštarto, čeniva džamija. Kuri će lepo namazi, em koji si krvapa ando islam. Zatim opanšto, čeniva razna korisna centra, em odmarališta. Kuri o manuša bešena izopare. Kuri o bešena čorore, zatim o nevoljici, manuša koja na njenčera, pa ako neko čeđa beća, vrtića, kovajtane, vizodaj, saodova krolo, saodova odvratmetije i silje, znači, i dalje pa dobro su meni vađana, resena da se sevapira. Zatim u ošovutano, čeriva bunari, ako odvratmetije čežada i bunari, hem da je česma da je kod drumo, uvijek koristili u manuša odla, kurika pijem. Zatim je tato, čeriva razna hanika, kurika pijem pani sa opitoma hem od dida hajvanja, to je od dida životinje i odvratano sevapira. Zatim od toto, ako sadili, da je kvoča, ja pa da je kaš. Voča ako sadili, omanuša gore, kad kaba je roka odla plodja, su znači trajno sadaka, dok odla kaš, dok odjela vočku stvari, dok ova kaš kaba je rok, normalno pa je rola i čerova dolina. Kod dva kaš kod mrne, hem manuša, hem činike, majvanja, tako dalje, znači dva može si koristiti, hem kod tarodova, ako sadili da je vočka, da je kaš. Hema i njato, ako odvara me prije, a čali da je kusapi, penastni kosite sikao.
Я pak od vám Mustafikom predbenjari džamija pada rasipka na Kotardova. Sad, znači, su i svi korist Kotardova, dok je god akva sveto trajini, od vama muško da je se vapi, andodova, ode se kađa ostvari. Sad kao počas se pomijane, a čerte konar ede vestre najbave su, a cilejan ta stari pe ede vestre zadovoljstvo, on Kotardova kao velja, znači korist, empao nego meriva, odnosno sad dok omanuša koristi nenape odeleja. Sad dok omanuša koristi nenape odeleja. Dokaz za dolesa rakhaja ko kut verodostana hadisija, ko muslim sahih, ligarite hadis ando Džerir ibn Abdullah, koja prenala da Muhammed sallallahu alaihi sallam bačađa, ko anao islam, a nela da ih šužo običaj, ka ove odele se nagradimo. Hem nagrada sa okolengre kola i čerenape odole običaje. Znači nagrada kolem plus okolengre kola i čerenape odole običaje. A sa odoleja onegiri nagrada nakasmajnite. Znači on nagrada kolele svačađa